clíomh ha mi clíomh agus Jane tenne ma hodh. dal dhéanam Morrisonach. Scó sa háisih. Ré a sin a cabhan a réic. Cáte bhfuil sin. Hí is feisceir smácaí, 3,000 smácaí. Jane na háte gan eile a ham an gúirsta sin. Birch Plain an Nilsen Gaelic sé Birch Plain, Nova Scotian Breton cob, Skir, S-K-I-R, Skir, dú, agus an pléister, san Navin Vic, agus Avin Hooper, agus Barras, ó sin ar a chotach a túha. Agus bhfuil caiineach of cemar a bheith nuair a bheisih bec. Well, ar a dáid travel ag an uair sin, man a bhecin, ha tíirech I rutig man a Nílas agams a púring tunne travel lé at go dú an uair sin ar mar a falla. A caiine mó lá bheith go dú bheith maithe agus fed éile bheith lobster factory acha. Agus dhéiming a dúnéin sean óparis agad mar á as an náid is chaimhéins maithe súil leis an teach sa bhaicin go Avenue Hooper agus bheith sin bríonú fed an í hens. Hiige ag gópar cáin all right. Bhí seach an éile mas éime go tin nuas. Sé nó rud go dú. Bhí got cléomh sí. Bhí ar lá feta go leorga. Ópar feta lá. A bhús ar a dír. Scópar at a factory. And you let some Gaelic factory. Agus cáte ród a féin na gimich. Is bheith smac ag maithe agus smac ag fer éile bheith sin cumal go suas go bheith áit éile míle thua sé réic go cóh ann gúidin. Ach dhéime go féising an bait a háirinn a búringe na caramach in na giomich is a go na basket a búringe as a bheit ach maithe bheith ríce as a platform is a go as a smacks. Bhí ga caram ag na báitich an tín bhí sin do go smácaí ó thula mátain agus bhí sin féine giomich as a sin ag sin pís éile nuas agus a bheoin an dhéanamh fuarach gas an dic agus smacks. Nuair sa tin gan chláatach agus dhéime go thula dunne bheits a factory í baran is go thula dunne gal amach gan an décail sena bheit a háirn bhí luma láin giomich. Táirn suas ar a bhít ar a bhhar fám. Sin man a bheith. Jé frís a bheith nuair sin ar dhéimach. Well, a roiach céir centich in an bond. Céir centich in me se dal géirí pound cant a giomich a roiach 50 cents. Agus a isam an brís na canichin sin an new $15. Agus Jé bheith a féin an actorí an dhéanana bheith gopad ann. Jé seir sa túrastal a bheith. Bheit lucky na féingad dollars a lá. Well, na baran ich as a factory so máte gur an dúne pickin bheith gopar bheith féin pickin na bharach as a cléomhig. Jé seir sa bat a ann sa smac.
Wel, mae fisio tøye gad. Dyrok motorboat. Wij lehin. Daar zijn geomige as a water. Tarsjes. Maar je lenen het in sjø zijn is ik het je gaat krachtigen. Is ik het wij veel gelach ere jaar wie gaat ze daar is ik het is waarschijnlijk wij. Is koning hiersker in de wel. Oh, wel dieren van fjordje van Goiridh Our Gaelic Heritage. Húla cíneach ga me céitena húla. Well, goed je smaak you Our Gaelic Heritage. Agus ró féúna tína áteach an eile ag Our Gaelic a bheith bec an Jeffrichte. Oh, rá, a ripin go. Sé nún Gaelic a bheith. Is sé nún Gaelic I bheith sé. Agus bheith sin bhí ginn se go nuair a bheith mí an seo roihe. Bheith sin na bríon bec an mé dhéon agus on sibh go bec an mé dhéana a chiad char a háin. Oh, sé, well. Bheith mi gíse go you san lána sápa na bhain agus bheith mi héins me fiúir mó dhéad a chrách agus chúla sin fua ma tíon. Húd íse romsa, dé fua ma siad. Cóig gelí san nach chiad cair a tíon. Agus bheith sin a céis, bheith drach I tírin idir náid acin agus féile bheith fúrach ar tú bhéile. Agus nid hánig an gair hín planca cin a ratla. Agus bheith ag an glíomh hánig ma dhéadach hánig an gair. Agus go dú sin rúi sin stoig an an táid híigh sin huas ar a lát an gair atá síos na sáte. Sen man a bheith. Cóir se bheith coltach. Oh, sí, a Nilsen. A Nilsen bheith coltach. A mi cetch mí sin in 19... Ripin 1911. Hiad gair. Ach hánig an dábhal íon a siú sin bhí sannas in bheith storm órach gan na sudnaí. Agus bheith céir dúine as an gair sin hánig at bheith chaid tíimiisiil an náimine tú a níl san búring a cair Krasach ag bell an gael nuair sin ag náiseach ach go dú hánig at nuas an chláadach a túas díirech míle túíos an náid acan lásad na carbide lamps a bhéad. Agus a deachad ach ma céir chiad tróid na de chaiad fer a ráds chai an gair chuirí dá turdna agus a mi cetcin na huicht na trúrach amach an uair sin agus bheith feidir ag a chaile bhua le cloch mórs chai a bharag. Bheir féine gan na chaile. Agus, well, Fersíos go toian against the Goiridh car rá fys tíimiisiil bats and bees on fees. Oh, hi, telegraph office who was a that acan it go you who were at the Jackson Graves who was a fair around. Who at the face no cos suddenly can jack besans and a varag. Agus cafe gat go you my lady he just joy your face who that be tugboat the years like a clatter has an attic. And I can tugboats gal fe in a
fion hwyrdd y mach, dyna gan dag bod sgwrdd. Chai gala yn ffer cor, as y fat. Na gai illa fawn is ac y math yn cael nŵr sy'n fein gan y rods a job an the hands. But da iach, haring it hwyrdd yn cael gan y rods, da iach am sy'n na haring sŵs gan y nath ac yn hwyrdd an y shed an the hand ac yn dôl. Go yw na hyn Níos bheit hurlá gáir hín at a cópar is a min cé an go dentig in anús. Go dú huair a déirigsus dá lá chaiad a reis go sotnílis. Na mé cair bhí ann an dú a bí a chaibh hart lá a bhí go leor é ann. Oh my gosh. Morrison, our Meshach Clay Ark, Vami, a here, the Galami, Lesson Jackson, Waken, Suez, go, Lure, I can never anger. There is Galam a few Corum, there is who was a rat piece, Vanin, Ella, Vala Con, Jesus, Galashing on a lure. Ach wa fer hwyd, fe mae brar ceil a fe ffala cor I nyn hwyd ac yn nefyd anger ffad yr olwag awns. Fi gael corsiach. Go yw nid y fe lwag siachad, a mi cys yn cyffach gen nyn, at y fe hwyd y sydd. Go yw, fe pys môr ac yn corsiach. Ys hwyd ac yn gan gaga drive car sy nyn neila fa car. Chai piwr acam sy car I fer eila an a waga neila fe rodig syri ar. Go yw gala sy'n gachus. Hannig dynia mach yn dasio re pas. Nŵr sy'n nyn a pe romans at sy'n geil I te gata fe. Gyda gala fi going. Go yw, fe mis y gymasgu, a rhaid yma mil rhyw dolg, nid ydyn ni ag yn ddwy. A mi ceisio hwyth bin yma gadl at y wagen. Fan diach a fala fat y hogrs ar o rad lun. Go yw, dyr o'ch ma, tŵs y yen yn droch y dyrin, sa'n a hachar mi eisiau fed y grai, ma ffiwr gachu. Agus beidir wagen a chwr yn y garden, mas colaid y gati sagad. Agus, mae poel y cloch yn yr asamadu yn yr rad an go yw, ar meisyn a hwyl am ydad. Go yw chai tiach, cras ar y droch I go yw, agus, fed a fasg an I hen chwr fi gael y cwr ffensri dŵr o rad hat yn tawr. Fi gael crow ys gwr I cachus. Go yw, fe'n diachat dar sias, fe croch bakery dar sias, fe'n diachat falaw tŵs a tŵs, yn poel y byfad y hias, and a chai Paula edrych yn spooks. Agus, a mi cael gan Paula da sŵs o'r tŵn niach. Agus, hw can diach leim. Agus, chai y wag yn ôl so far. Agus, hwyth mi eisiau mech. Agus, chai, ar o diawn agor. Agus, go yw, a mi gyda'n fi diach o wagen, sgwal a fy'n teach ma'n ymbrem. Si ysgon yn dad, o'r ffat yn fi. Go yw, fa wagen eil y tîn, da wagen eil y tîn, tanig I hiad wagen. Ai gosh, hwrt y mor yn haripin ach ydyn i'r rad an y hyd. Go yw, na'r efo niach tîn, leifant go nhw'n dŵ. Ys, siwr yn yf, mi eisiau an I hen, ar y diawn ac maraf.
Ní mar á goúgus goú fer bheit daimh deach sin chu raibh deach an nóir ritúráid cheall leis chuir mí se tar síos féin déthechar is sin deach sa bhaicen. Agus ganan baran na chéile aon cáróms thucad go tú mí ráid. Hánig nóir san na bhaicen éiles í si gaibh go rá mí an iad gan deanna. Bheit a chu mí se gan na bhaicen. Galh féidir éidir síos gan an géit bhain teacha críma si gur géit. Chuir a stoíon deachs. Híle leis ó a clever sa bheicgus. Go suas mí se gan an dóis. Ar a tata hanig mé beán lá. I think we need a break. Go you shit man a bheit. Sin pleise bh brín mé éana is cáte róisih. Huas ag an nabhad angach. Se agus déhhain. Lúag, clád, genuine clád. Se bhil chuineach a bheit an éige bheith sin. Bheit chuinam clíomhhéid. Gen taí an sa róisih. Well, féidir McDonald. Se. Nilsen. Well, where you're going to DJs, it's on the same place. Se. No, night, and you know, even though you can use it, she is not such a kind of Togorish, and you look at the nickname. Se. Say McDonald about that hit me. Do you know his name? No. Ach, bhil chuineach a bhínis cóbhain. Oh, well, na fion ar mí ho me an nuair sin it. Fion neanach chinne, bheit peile me chuinam peile móra bheim. Agus an íon sibh gása cemar a bheith rutan in éige sin cemar a bheith luag agus dé bheith se bh díanamh. Oh, well, wat een tier. A dipin kan jak misje kan een glie ieder. Waar mijn klee ook. En Nilsen, maar wie in mijn vuur en ja, misje kan een glie. Ach, zit ik hier uit waar meer vallen les en jak zo waken. Ach, waar mijn klee skiën laat, waar mijn koper als een wating kan die verder verder waar Paulig en raad ar a goer Culbert en Noors en Paulig is reaching hushing Paula Paulig het dag gaan dus was in deze gaan tieners naar handsing Noors en gausing tiener goed maar we houden al traag er is eigenlijk een jaar een geschrijving traag dus waar mis je drijven zeggen zo hoe de keer worden schagen in tegen goede stuis houdt al kan logen nog het doen kan je zijn we er ach wel hier na je was een taartje heen ja dat ben dat niet kunnen gaan waar Murray of alle de Noorsen je zegt dat had er al schippige pulp. Dus wat je in je fijn krijgt en zo kan je dan je kan wat kaarten kan een jaar uiteindelijk lekker of ze touring gaan. Ach a luag cemar bheith de táiseach agus cóhí a sein. Wel hier je net een naadje. Je wat kan je zijn ja kan je al aan je noors. Arrois, wie een klie, mijn jaren wie gaat het stoeien zo klie de naad right away, en dan met een nieuw. Agus cóhí dunne bhí Michael. I'm a kitchen girl. I'm a kitchen can be fifth. What would you call that in Gaelic? Lechiad? Lechiad, rud man sein. Ach ag a bhord? Well, Goiridh sé, well,
hach gach tú na seach prohútagan. Agus an féidirnig nó badannig a bhí gá. Sé féidirnig spádannig, bheit an pádannig chearstad. Gus bhí a sé an nuair ar báist in na pádannig. Ar ó éis. Go leor sé an nuair. Agus cemar a bheith chlá hain. Clá. Bhíh sin ar a bhór nach. Ó, bhí get a copar leis sí a ga fána ga chaána. Éime clá peile bhór de árain mas bí ceart. Gus máte gan dí cáideach Jamie Hills denna mar siad tá se chlá dhéime a gála stoi go bheit al stoi becan a stoi a húla árad a dhéana go iad déis. Cromach go bheith sin. Cromach gonne. Ré an cromach. Cromach é chéad a dáin, it's in the song, you know. Sé. Bheit cromach é chéad a dáin, sa a dáiach ar an meall. Bheit na bearn an déip. Dé seir sa bord a bhí gachcha. Á, borden me bheit holéin siad. Agus bhí ferréile bhí holéin sin. Agus an bord is a bheith rútar a hort as is a cymig a ruf. Agus chai na búd sin a dhéanamh híos ag an náid aginne náid. Feisgur an náid aginne agus bheith down ó bríon chóir a dhépa nachal té bacam sa gín sem a dhéin sin. When the rodent the boots, all of that, can't to me as the tapes I come out up in the keys all my young chain. You even get the view of playing. You can go out and say boot, you boot, you could get this flat. Oh, how a chain on me. The groove you can. Có dhéanach an opar sin. Có dhéanach na búirt. Oh, well, I'm in kitchen. I'm in kitchen great dollar and yet spewing machine. That's that. Every end of the goods, man. Is that. Oh, I pile of history by own train. Oh, yeah. There's a sound do we have. The history skis are my own the boot. I depend on how isn't he? Urik and Nari Hemishes. Inching my youngers. Might be a lure, yeah. Agus a chwál, cáte feig at a chwál. Oh, what guy again of that teen as a viast. Cúri agus card to get the Klein agus got. It's like a coil. Rálach an chana gatrís, na a chard, agus nuair sin bhaid a sníomh leis a coile. Déanamh thread a bhaid sná, déanamh sná already sin a chur gan na Lamond nuair sin bhí chur ina spindle sa siad go dú Wat het kennen we glas, jenne gaat heen een glas, een glas, wel. Nou we prikjes jacket je, een gasket, toen een koek blien, nee. Dus bla, als je ouder. Zo met prikjes weg om te doen. Córis a bheith coltach. Wel, een Nilsen. Or chug. Oh, tjú, oh, tjú. We had tjú sin, ik hoor naar tjú, zijn malach. Oh, blaas. Jenne gaat blankatje koetje. Heb ik zijn je had toelig. Al ik gaat les hoe te gaan en goed er het stooi. Zo draakatje rotelle, zo'n baren niet zo'n skirtig en wat het jenne zoals het zo'n tuinje koetje, zoals is het
háirigh ní agus an seaachchaid na is gois wat duine peile dhéine sé an uair an géim agus ar a stóir i cenn an gata bhí ga dam ar déirigh i dam. Agus dé na hóran a bhí gachce go bhuaach, fel céineach dé na hóran a bheith animal an uair. Well an kitchen haróman it an bháis éim a Lamond peile mórach. So cóbheith methir na hóran. Well an dat a chuine bheith peile séine gonne bhnach ar a duine a náite nach a bhór ag go thula tuige séin. Bhí get down, bhí get cuair fís ar a bhí ann gan na lua cos an bhí go leor áraneach gus Agus nuair a bhíag lua gán, dé cho fetas a bhíag a séin. a mi kitchen go bhí feisce thach gúirna 8 hours. Sé? Sí mar séin. Bheits bhí tí agus chur bhéidir get an chláir capatíh a luair a fád na fiúine bheith suí an héin chur bí idir chlí dhí gat an bí fiúile ag na búd féin. A mi ceisi go bhí padáta agus scatanach. Ará man dúil a céici an páichin go bheith gán nuair sin. Bhí ar an cárcas ar an búis bánach a sprís gatins. Bheith go leor. Ach go. Agus an chlóhéin roi fluch. Dhéime gat a bhí cuúiscir an dá sa rís, bhí get fast tírim. Féimiad be an ús fuair gat éis a go le lá, hiici gat le sás ar na cúp an chéanú. Dhéime gat a bhí cumar fluch sin an rút a bhain. Agus bheith na gróigh in a bheith na heois bheith bheith na mi cúsan bhí go anna híd at sa bhí set a cópa bhí go tírimach an slúas. Agus gen uair sa bbliona a bhíag na luaí an achcha. Bhí a dam a roi go ddífar fó. Well dar a bhí títe gíos as a stáir a bhí a dam nach gléiríe nar a hiici águs agus nuair an roiithú fána fat a dheamhrí go mé am a kitchen bhí a dam. Tá seach mé. Agus bheith ceisteach an cuiteach mé dhéon dar a bheith me seo roi a bheith sin na brín becan mé dhéon cumanach. Agus an ísih becan mé dhéon sin, bhil céine ach a cemar a sin. Well wat ar a thuúlat an cumanach dhéime siúd a bhí member dhéime gat an deoclaigh teáin agus a go dhéime mas bhí bheit go léis strict an uair sin. Danne sa bhí gáil sa bhí festoid ar an néga sin ítar. Ach nach bíag a crunneach a gas a thula háte. Bhí ach sé aránach, well as a thula bheith trí a clú sin is go as a fearist agus bheith. Bhí get well a Nilsen bhí sachaid ach as na trí a clú sin is go bheith sin sé rút mór a bheith dul an na sachaid is go bheith cóg láta séad a bheith seán. Hína gat ar féiscirt dúirt dúins bhí séad as a neoclis thula agus bhí gat
Well, we got the talk on the crowd more, we Friday, we lá céisteach. Fiúin géirí the céist. Some dunne fé na héil na dunne some bhíh in Joclas churgad meach verspec as a bíbal agus bheit thula dunne an bhí príma join sin. David Dixon and Lowndes go you. We got the gear fiúin éri the chéist bheit fiúin nach búrin. Éri agus ach bheit go leor an sa gan handcuff stoi 12 o'clock. Nóir sin ag gacha gon déiners bhí déine réiti an na thula dunne ag gon na saach go dú Dí sár nó an nach séirehes nach dhé go tá scála féisgur agus séirban anna hen agus lá na sápa saona bhí go saach am deam a bhaint. Bhí na dheocla sin uair a chuman na dheocla sin na bhán. Agus bheith áiteach ar a ghéanamh seán na ministers na saach an túmúí dheocla agus bhí na bhí croch mór feis bhí anna hen mar na cíod agus na fiúine bheittal gan na bhard géime gad so dhéic bhard bhí séiremanach bhí dáhíine sé uair na bhí trí bhí gad séiremanach. Agus an ansa Gaelic a bheith sin? Gaelic agus beola. Láhí go saach am deam bhí Gaelic ann an táisiús nóir an beola. Bhí ag go má feh bhí cáir uair a híide. Uair a híide go lé lá na sábas. Né bhí go thula táteachas bhí. Ag ag gan déinús bhí tíon féiscar an uair sin ríist. Ach bhí peile mód a gachi oichen na sáb an bhí ann trí lá agus bhí dó gachi bhfuil thula dunne bheith dó gachi go dú na búringáid. Is cáte róid fudach? Ó na téhan bheit ar a prepare bheit a prepare as a thula táid. Sean bí go leor bhí ready. An díci crowd mór is agus bhí a fuair bhí peile mór ar a leapan na nán bheit a séitinach ar tíreach mar seo crás an na dhéana agus báústa and all the ways. Bheit sin sa bheag na fiúin nach rapást cáris na híanaan. Bheit mí seán nó nuair a bethóra bhí cí sé gútach. Mas bíad. Bhfuil siad gáis mágad. Dé? Á rá bhág. Bheit se bheith gínse úntaras? An dúras a mé gáí ní ná. Agus crowd mór thula bheith áitiile nó siad mar sin san duine na bhí cúsú near a leapan an go leorach an nóir sin. Dhéime gad ar a páte na taon ar a mór an leapan an sachbhí anile san tí chuna gad trí sé seo. sé opar mhór a bheith an cúteach? Well, sé opar Na Baddeck a bhí go déanamh an opar sin? Ó, sé opar. Bí ó bí agus féin réiti me an dícu fiúine ach uair na a dícu gata sa gata. Bhí gata Baddeck in Nile. sé rud mór a bhain.
A cainam na chúla mi seo ar a dada ísa mai yw'n ma blian yn ar y gol siach a dwi'n siach go. Fi gan nasbi tyn go Breton go hwla di lwyn le ffrei dys 18 dyn. Wel, dyn ar o Mae fioen nach ro wa kensys eichach yn y fioen iog fi gatos sŵs go Britain co seinir y nas fi sac o fynd yn nafyn y tŵa iog at stoi'r y bat o go nafyn y tŵa go Murray hi gyda fa isach gysach o yn smat yn y rhocad yna fi gyda dol stoi fi gyda bal i iog dol wel ar o dog am y kitchen achwad na dyn y dol yswy nach ro post on the ends fa isach gyle fad i fad yn taim efo gofi ach go yw am y kitchen di lwyn i efo gad cosach ach 20 miles 50 mil go yw agus bháin an ceist di húne bhí sé céis I fi that's that og het dyn hyn ag at dŵr nach na blian ich yn mae ier ar at y coniach yn yr dyn eithir at fe ro at di hyn ys di sards ys lan y sab yn smat as y fad yn di lŵn ach a fa pael yn ar o ffwr o fad y dol a tfa ski kitchen ach cóh me ar na ceistin. Oh, wel, fel van de navigje toe, wij skis aan mij. Kenny all chodig. Pile story en ik is, als een geestje zakkers. We gaan daar in het doen, we gaan eens. Wij een je aan en ze kan mij die Jezus. Er zo kort dus. Landes die hun kindje zijn. Ach, wat kom ach. We gaan een hele plek naar zaken, want ken ik al gewoon niet. Cóh sa bheith. Neem je toe. An ána rucacha. Oh, had ik nog aan. Had ik nog aan, nog wat story en. Johnny McLeod, goed joh. Danny Hamish. Danny McLeod, Danny Hamish, Danny Kenny Sheen, och wat pijlen molen. Jeder gaat dat zijn, wat ik hier is. Ro dunnes yn BS yn tiawn dŵ iawn. Oh, heb ik er al, Gilles, wel, we had ik, we gaan het 3 winners in Mestjach gaan een union, dat is de Presbyterian Church, we had ik peulen union voor duellen jenne Soul. We gaan fijn, wat gebeurt. Oh, wat klein wij. Agus cóh na minister in a bhaice fan uair. Oh, well, then the Reverend Mr. Fraser. Van de Frasers, gaan het die minister nassen jul. Dus Reverend Murdick MacLeod from Foraco in that minister. Oh, ar oes minister den. Agus dé hachad ann in 1925. Wel, we het al start Heilige United Church. We het al veel jaren stuik aan de United Church. Peter Hooligan als een 3-jarige keer, 3-jarige as a farish aken je Peter Hooligan je zijn jukkelig uren hokal United Church. We barach in de Presbyterians ga je het nu willen hoe raad zijn jukkelig zijn.
na Eagles in a bheith na sin is agus go you it was I had margad an hill bhé na carpenters hógan a trí Eagles ag United Church, North River, English Down and Breton Co. An nuair á chuir an Gaelic siad ben a bheith. Agus a road trip? Trip a leite gnne. Cha peile chantainach. Peile an a ruta na bheith Presbyterians a canting a Danica go when a bheith a canting a Danica, a bheith a canting a Gorskis Altan and a pouring at sheet again was the pouring at that. Cha you hold it that through all right. It was in you years as Fata Bel Shingan ag Breton Co. Femi and da Eagles all could hopig sa hound the union that's and shaun your path and you guess hula dunyan Daniel Morrison had coach and that because had Shach Eagles all over. Ach fashion begin go road trip etter and da well shiv go me yin chill go down. Va Muir an avinne tú a bheith tíalaigh a gán ná lágus. Mr. Fraser sé as a United Church Morrison agus a minister eile hánig bheith having kitchen great áte san as na taen a bhí ach Morrison ar a gúir tar gan Eagles na dad agus Hannig minister Presbyterians had na chwrat as an tois an bheasig dunne cyn say that. Go you Hannig Fraser a tu gat fuse ga sé an so you an hens fat du ach ag fioing go big a corish in minister eile is a go invite us at the invite at the beter bheith box a feisceir stámh an hen san an gcóna go thuéising was a box. Go dú bheith baran a scísal ceart as an áit is bheith cantaí nar a gala bheith gana chlóg leis an dunne mar. A min kitchen as líise go bhfuil the Presbyterians and the kitchen go bhfuil at the fumigate a box of Father of Fraser of na hoye. Go siad man a bheith agus bheith scísal ceart a díomh ann. Ben a cén tanna mar a Ben Ali. A Ben aníla sam cén tanna mar a mai gáis bheith sé cutter a bhainte. Ben Ali all chhlacha sin an díomh ann. Ach go dú. A dú abas achos sé mar rútsaí. Bheith mi héins fer atá hanig evangelist stoi union blian stoi na haising an uorsing an Eagles hanig evangelist John da iachans fé preacher go hula ihe